ole hey tun huna vani tlak takin hun rei tak to mea thil thleng thilom Mizoram history pakhat thil thleng chu kan in kom chuak do na champhai tuna kana meka Central YMA Tournament an siam a hianin aizol pon champion hi pakhat chen lo ma tun thleng hian chu champhai veng thlang tro chu anni hi an captain le assistant captain ten oma zona net net an zot do na along don ko ni ma sign an min an thre sela chuan zona an lu don nia introduction an nei phot ta ke hi TCL chuan noya kadia captain kania ke la ram ruata ani chuan anni pani hi khati hun lai khanin player poimo takan nia an singa hian lalminga committee ania wangin a ang tel theilawa poi kan tu khom me maro chu anni pani hi zona kan zot do ni ama sa in la sha thei angemo ka helawa in theam ang in kaulet venga khati hun lai champion tur khanin ama saperin ron tel dura thin lung din ne tran dan te entinge tel ve him shimangin tinge entinge Central YMA ka mai no tel to gen vai khatel na nge khatiang ba kha ya shi ta chu tun zok zok khan kan soyanga champhai pona kan khel so hrim hrim a hi sang hi le pahni junior tournament ani ka hria ta khanin champhai district ai owa district pona khel so sak ber tum khanin ta khan ge pokatela chuanin quarter final a khanin sarom kan he talawa ma pui te ho hi chu nia chumi nuwa chu sang hi le panga tang khan ka hria so lo chuan Central YMA kawm tang hian kan tel char chak ta ni chuan Central YMA baka khan slam a khanin final kan lut bok ta champhai ka ven thang hin tho khan so Central YMA hi kan khel kim chho de ovek ani eng polo ni sela champion tum ri ru pu vek thoin kan khela ti chuanin pre quarter final te quarter final semi final ti kan thleng de oveka natlak ngal kan nei ngai lova atiang kha kan din hon ania ti chuanin sang ni le som pakhat kha olim kha som pahnia khan kan tel le a chuanin quarter final a republic kan ne lawa chan chu kan van doya putis ni vanal chaka pa ha bol thut mai khelai chu champhaya up down in kan hoa ti khanin heta kan flavor kan let thale a atu ka kan khel le ngala kan tak sa chaw de ole nen kan lut thelo bok nin khanin quarter final a kan republic kan he talowa Central YMA chu kan tel kim vek ani lo ni tak chu ani le in champion kum tak khai ti kum ne kha sang hi le som ani le khami champion tur khanin entin nge khati hun lai khanin indoor khilan ni ring ka shia outdoor a zinga ngem practice at lai nga chhun pasanga te poni mai te ilan in buat sai dan tha klem zo han sui le lokula nge rebot hen sui le to sida ta ro kan sayanga atang puin sai lawila khami sang hi som champion tum khan hetlama po control to ten phur pui viawa chan chu kan khel chho atang khan ama khan ka hria su lo chuan voi thum vel kha Central YMA kha kan lo face to wang khan kan thleng sang chho me zel awang khan a roi tu te kan YMA roi tu te po khan phur ra ta khan khami kum po ha ti le turin min tia chuan tang de win kan tia kan in form lokma kha basketball thi soi ta mai mera main champhai lo ma chu kan lok lu tuk lawa tok mayang coach le gi lo po kan in phu chok nok no ka heta veng chu ma tangin coach tur te kan in ruam na ta khan an coach te an fa kom khop mai min ko kho ma ti khan an thei dan dan ngan tia a practice lama kha chuan
kan thur wal sim khami kum kha tu ma trong moi lo se a chebera tanga a thaber kha ti thei lo nei tum lo khan thei to pin tu po khan tia kha ani kan nin buat sai na dana deuh kha chon zing le tlai ma ni kan constant than tiang khan kan kal deuh chop ani kan soi mai nga di sitlang so tlai di si so champhai local to chon an sianga so atlang puin zinga hian a chen pe chon foi ni ten hel zak a khat ko kha kan nei na sa ve a hun lai a chuan a chen in voi khat te kan fitness in ang lo dan te kha kan coach te khan lo clear ve di khan kha kai buat sai na a chang le ke ma ni kan han in khela in khelna hian he thiang him to kan soi kai duwa kan han chan tak hian hetlai huna chon veng chu nge ti lo kon trong moi lo bom ni lo sen in ti buai rap kho pa kai khelna thim lung thiang rim tho si kha ani ta ber hian na hian kan in trong ani mo trong sum kha mi kum kha mo chu ni deuh mai ani so this it lang so kan ria helai champhai ke man ni veng atanga kal hian hei hir ni ta ma se this it peng atanga hospital lam chho sa tur khop maya so laya chol mia lawa medium vela dan chu pap thei jong kan fit le ti na ni man ni khan khimi karot ve tang khian ka chuk thla a he tak wa hela dc ko an ka kala ka le ta kar le ta avain kilometer ruk le point riat vela ni vela ka fa ka ti chim kha chuan mo ka tlan lo ka chu tlan thei din na ding to lo ka cha le ka cha le kala tlan chuak par tur chon kilometer sabi ang vela ta voi ni ra be chu atru ve khopani a tom lama phe chon in medium le ai sang kret ang pon yang chu tiang khan speed down lo he kan tlan chuak ve the ani chu in fit le mai ani le khami tournament kha I han kemin han high zau de tai la semi final I mean na shet chu quarter final semi final final tungai in pal chho lai ta khai na the kha ma sabera silong mun rating ho gan khela anni kha mi tuma champion to rin kai ber pol an ni pon kon fi ni a that pon tha Mizoram atanga chukha pon ni sela khuta ARC om te mo khang ho te tin khathre solo chan ma fi na te ho chuanin chuan an tha hlomani anni pon be se sang kami kha kan hanin tuma second overtime kan khela chuan to pa ke mani kan chak zok ta kami tuma khanin nang remote ani minga fallout kha khania an huwa lang minga fallout le ta chuan tang na to si kan han be kami tung silong nen kanin khel khanin ka thre sol lo chuan mi hril le dan chuan in 45 points ani ka thika score ka ke ma po khan mo kami tung han tang boka tin enge feedback ang apon ni sela mi dan minan an non hril le po hin ni chu ma chuan in kai khel kha chu ami IFP ka chu da tam vak lo ti khan an sai sai be tin silong nen ka nin khel ka chu turu boka ha thak boka chuan chu mi zo chuan kan second game a khanin am ve mo chuan chu mi zo chon pui kan khel ta chon pui kha I kan khel zo ta lo ro sura wangin atu ga zinga kan khel non le a bu chon pui ha kan le ta chuan na doctor chuan in rebo ta hi an match khat so kha ngai ro chuan in chu mi zo chuan tui khuat lang o rerin te ho kan khel le ta chu mi zo saron mo ni quarter final a khan republic chuan semi final a saron ani le ta so final ka tui ko sa kan ni le ta bat te le din te ho wa lai in lo de so turu na the republic hi team tharang an ni thina mo a da champion lai a kum ma sange ma sare po khan ka khelo in ma ni hi ne kan 2008 khan an champion in ka hel ba quarter final kan de lo ta kan quarter final ai ka an champion kum khan ta alo ni chu chen kum ma sare khan
chân mà đi phai vào lúa mà sắc rất trúng cái tài han gần chặt lúa các han bị bốc ta bị bốc ha anh ấy đấy khami trúng in squat khá tụi mình lại là suy thêm anh suy làm đẹp xíu tôi thì lúc anh tụi tôi sửa tại hiện player captain à chuan cái đi ta assistant à remote ta đi ta vice captain mo chuan lal minga si min than mo ya nia PC dal ngai tu kima chuan PC van lal hruai ania P van lal hruai ani boka chuan zo hruai sanga ania chuan Rusian thanga chuan in ang lawa Michaela bokta Laldina Ramsang center cái tụi nó cần đâm sang này anh ấy đấy nắng ni bạc thì duy nhất này lên khéo về bây ta như này các tỷ hun lai hoa ông hô các tụi lên khéo về bây đâu lòng dấu rồi hi thì về lẽ dấu dấu rồi chứ elita in commentator hi thì cho nên ta buổi trưa lên khéo dấu bằng tuổi trưa là ông về dấu khát tóc môi buổi nó về tao lúc mà cô làm rồi làm bộ veteran league te anh tiên số trong cuộc họp em sẽ nói hiện là ông mẹ là in phát phụ nữ bây giờ là in run tăng lên hiện cái hình ạ anh ấy in chắc về view là mua được tác rồi veteran league te kan chắc lứt tụi cái apa có vẫn phản lứt tụi cái cái page anh soi là na cùng January là lý do cùng sống lý cho cần luôn đó cho mình đẹp tụi 35 plus sinh khăn niệm mà veteran league cả mà rồi chú nia chăm phai trăng hi cho nên thì đàn công te ông thấy cho nên để lý cho cần chặt khóc mấy đi cần khéo thấy đỡ phụ to in run tel hàng đủ đòn đủ cái đấy như point cần chặt khóc ai rồi làm mi tiền tì phải in cal sau thế là dọn cả hàng đủ đấy ai rồi làm mi veteran league cái mi trang phải cho nên chăm phai ông lại khan chăm phai veteran hậu kha thung nga kinh ngờ mà sẽ anh senior player vào châu phur tại kan jin chawa in khel ve u tiang friendly match te ne ngon tia in thei phe chon nakina hun ram sa nga haron la jin chaw em mang kan pe reng sa kan do ne mai sa khop cho nên anh ấy zo na in zo zer tai la khami in ron champion atang che khan ami te mi champhai basketball a vul tran nge nia in champion ma ka in lo war ve to na sa zual khalai cholai in khami in champion na ngong ngai takha han soi lo kha trend da na oma basketball hi 1999 cục top lama champhai outdoor court kan le champhai school ka ta ko ti chuan November tha tournament ma saber ko sai ta ta ko khanin team pasari vel kan tel ta chuan 2001 2 3 chau 5 keng ka chu club pon tamani I ka soi so lo chuan in I tuna division champhai na first second third kan then ma sang hi le som pasari malam 2013 le 16 in kar sawai kan club atam zo bani ka tiam khop khana vula amai ro chu 2005 6 7 ka tlemin basketball pro ma kan du bang club hi kan six soi ta vakani team ngai kha team ngai omaren to lovin min saful ta chuanin la khel junior deuh ne khan min mix ta club po kha association khan a then top ta kha khalin kan khel ta promote kan du na lama khana mai ra chu kha a thatna tam vio lai kha khan ne mo chana chuanin min ti chuan opa chuanin kanan kal chho wa sang mi le so ma mi a khatia kanan champion ta ka chuanin elai a po ni pui ri ruwa lo tlana ve a kha kano pang thangin tin poimo tel pakhat chu promotional tour ka basketball champhai kan champion ina basketball kan promote pi lama
promotional tour atanga I zoram player thadam tena champaya ataka khelan han bukhan I no pangte atla no vele boktani kami pani tang kop khan ka solo chen sang ni soma kan champion zo che khan promotional tour champaya malta kata khan TBL final kan nelowa I kan central YMA kan khel zo kha atu ko tang kan khel le hala ai nom to lo kan chang tu kan ni kata khan final kan chak ta lowa I rada sab kan ni ta PBL champion na kata tang khan in katia promotional tour ne na tang kop khan ti khan in di amma kha mi puya promotion khan na sal tu kan ni ti chorin no pangte a lo ni a ti khan in indoor kan lo nei chau vele ta bok ni basketball hi chu ni khan mi nu thang ka chan champhaya chu na kan chu kang khop ni ani chu chon ani le hei indoor khi vanan lo indoor khi sang ni som pat ni ami no han kha ani ka ri kami du khai professional tour karan nei le in ka ria chon kami du lo khan MSL lo piang ta chu karon zo na chan le chu indoor aizo ti lo chu indoor ni ma saberin ni ka ria champai chu karon zo na chan bera chu MSL pian khan district dang player hi an lo em ka chiang che to lo nang ma ni champai district atang ti lo khan mi dang han lo tro nim lo wa ti chon amma sabber khan ka sia solo chon an garim lo nang ma ni unau le elara amma sabber khan an ma kolosi patang khan ông mấy thì có sự sửa lỗi cho nó ông lâu dù để ông nào gan khel lâu chôn khel lâu thì anh ông cái ring lâu chú khá ara khá in sinh về giờ ta tìm at nuwa khá in MSL chua phải cái chôn in tâm elara te pati le nang ni pati palila iron thọ suak in cái sẻ đó chôn at nuwa khá in division 1 neu club khan ron chuang thapa ka hai I te le tumai kha zote tin si ste te mo le piswe po ka lo te chat de klapa khan kha an om ne ta tu na henin lung lei hianin pathum ve la ron nei ve le to ni so kula si phen to hen ron ne khelawa chu alanga ber pol le ni tho ta in champion na ra kha ani chau ze ring ka sia chon atom peratan nakina in soidu in du se na hun na se nga ke ma tanga zona tom peratan chon in champion le tur hian central YMA mo ang mani Mizoram Open te pon yang sumo em champion le tur hian in nangma ni senior ang hian malak ru no te awmem emo hey dreams ngai to na so to na mo khami ta kha in lo nem ti kha an zot lok than chu